isi pitunggulan bokat senok mengko balik sing Ibal Audio Renasi Bro. Kakang demen ning seno kakang kangen najan seno ning Taiwan tapi ati parek-parekan kanggo Mama Haja terkasih kakang ngomong ning senok banget sayang senajan ning luar negeri kakang rela setia ngenteni najan adoh ning Taiwan iya tapi atuh parek-parekan masih video callan dah. Senajan adoh ning luar negeri, iya. kakang setia ngenteni. Waduh. Renasti. Ibal Audio. Dibingkiskan kanggo Bapak Ambang terkasih. Kanggo Ketua Pangobeng Kang Waridin, Bapak Wara CS. Keluarga besar Ligung terkasih. Sing pitunggulan bokat senok mengko mangkat sing kelingan sebab kakang wakir bokat senok gawe lara yen beli suka yen beli nerima kian ngomongan jujur kakang ngomong ning senok banget sayang najan senok ning luar negeri kakang rela bersama audio Ibal Audio video syuting Renasi Bro music wong kene aku gitulah kanggo Bapak Ambang terkasih spesial buat yang punya keluarga besar Goak Production. Sing pitunggulan bokat senok engkau balik sing kelingan
yen nrima kian ngomongnya jujur kakang ngomong Ai. ning senop banget saya senajan ning luar negeri kakang rela no setia ngenteni dalan-dalan Pak Ambang dalan-dalan Oh, yang mana sih Om? itu yang ganteng Wow. Bapak Ala spesial juga buat yang punya Pak Kadus Pak RT Kinkin Oh, Pak RT dah. DJ Waduh. Tok, ulah Wah. ulah sautik Ih. Pak Ambang itu tawarannya mana? No Aduh, kurang ya Om. Dari siapa nih? Pak Ambang Pak Ambang. Kok cuma segini sih? sabar Boleh. Hoe. Ya hoe. Bang tahu Ya hoe. lewi sing pitung ulang bokat senop Ya. mengko balik Ya. sing kelingan Waduh. pokoknya ya Den Ya Om. tarik terus Pak Ambang oh sebab kang watir bokat senop gawe larang yen beli suka yen beli nerima yang ngomongan Ai. no kakang dengar Alah. ning senop kakang kangen najan senop ning Taiwan tapi ati parek-parekan Terima kasih Pak Ambang. Wah, jos Kang Pandu. Weh, ya. jujur kakang demen ning senop banget saya senajana ning luar negeri kakang rela